Sarjeng BOC long jang tu ke thai ke panglar alam ki ke klan. Karbi Anglong Autonomous Council along aron ri pen borengang hoi ke pe kaputhak phirang ke mai kangni. Azadi ka Amrit Mahotsav Pathepi Enponsi bike scooty ke pachejeng. Kardom pinyada birta longpen nilisangpi marvelous rong pharpi nanarju ikha birtang tonpen. Dokmuka Police Station ke parlo Dokmuka Sarjeng BOC mati Indian Oil Highway Service Station Dokmuka long jangtu ke thaidun atum amina asai kacheklem pami medera jok petrol jangtu ke thaponangji amotor along diesel jangtu ke thap pirong ajok robising ronghang amotor kahinunang. Kedamtang pai ni phai sirke barni arni kangsam por phai troksi apor malong Dongmuka BOC mate Indian Oil Highway Service Station along Robi Singh Ronghang jangtu ke thaidam hot alangli hum dangplia motor Wagoner AS09H7350 motor along petrol jangtu ke thaipon nangjia dim diesel thapi rong ajok alangli motor kahinu nang poklo. Robi Singh Ronghang alangli kachethana tengke labang so BOC along jangtu suri isi ke thaipen hembang boma porhut towar beng anpenke amotora bang amina amat start chebon cheglo bonta alangli motor alangli heman chepon bor isi ahem chepalele. Puthot pai ni phai kebar ni ada bapor mekanik aphan ahemalong chehangsi bangso motor kahinu paklang penke ang thek kilong bangke petrol ajang thodim diesel ajang thuke thairong ajoksi bangso motor kahinu ilopusi ang thek klang lopusi chethanpon bajja por malo nili gari jang thuawe pusi dili dang thailo phasuna je thai ho nili suri si pa ajang thu thaipon lo pen nili phan petrol thai diesel se nang thai dun tan lu taso diesel nang thai dun tan pe na phi bang ke ni आधा रास्ता पेन के जेने तेने से गाड़ी है मुझे पले ले तब बदा बang के स्टार्ट दे लो पिपो चोय माल हो बोलो मैकेनिक फन हांग लो बैटरी से प्रॉब्लम अपलो बैटरी त गाली जांग थुपा गुली लो लगे diesel पे ना से दांग ने लेपु कांग तुम bang के पिनी अलंग तुम फना खासे ले तुम जेरो फिरो अफान से तमे गाड़ी पिपो से के नाम लो कोमाने तुम के गाड़ी इंस्टॉलमेंट ट्रेन से ऑफिस सो कछि पांगरेंगा तुम दादो तंगले पिनी पेना भाड़ा चे ठीक दुन पो नोना सोना लांग तुम BOC बेन जांग थुना थाय दुन चोक से देत पोतांग ले ला सो भाड़ा के ने पो पुगा ऑफिस सो फन कछि पांगरेंग जे के फानोमा मंथली इंस्टॉलमेंट कछि पीजे फानो जों से ला सोना लांग तुम रिवर ला बेन जेरो फिरो सो देत प्रोडक्ट दे नोना सोना प्रॉब्लम दको पोतांग दे को से गाड़ी दको पे जे पोन ठके देत लासों तक से पिनी दमे नीली सोमार बाहेनी पिनी हेम गाड़ी दो पाजोनी से 7:30 बजे अपोर पेन ड्रेस या चिंग थांग से गाड़ी पेन दाम पोलो स्टार्ट दे लो अभी बांके बैटरी है नो बन तो मैकेनिक फनन के लिए आनके अपोर एक दे लो स्कूल रंग तो नो दे लो bangso phi Robi Singh Ronghang bang puthot Dokmuka Sarjeng BOC mate Indian Oil along anpale damsi BOC manager aphan angton alam chingki chithansi chingbai ponno BOC along la puson jang thu ke thai ke pachok che puthak BOC manager la pen jang thu ke thai abang puta ke chok che chikubir ponsi dia chuhang pon apen ke bang jiar ni la puson alam ki thot kabede je phanga che chak pon la pen bang so jang thu ke thai ke panglar pen kahino dak agari stang ka silam ki pon je phang che chak pon भूल हो गया, वो मिस्टेक हो गया। आपको देखा नहीं है वो गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पेट्रोल लिखा हुआ था। ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं। अगर आप ध्यान नहीं देगा तो कैसा चलेगा? अगले बार से ध्यान देगा। कितना साल हुआ आप काम करते हैं? कितना साल हुआ? 10 साल हो गया। आपका नाम? सचिन कुमार पटेल। सचिन कुमार। और स्ट्रिक्ट থাকি আমি একদম স্ট্রিক্ট থাকি जोन गाड़ी लेवल থাকে তাতে বি খুদিম কি বাটি এটু পেট্রোল গাড়ি আছে নাকি ডিজেল গাড়ি আছে ড্রাইভার থাকিলে ড্রাইভার খুদিম মালিক থাকিলে মালিক Dokmuka pen Samsung Inti Karbi Anglong live
Karbi Anglong Autonomous Council along aron repen borengang hoi kepek bu alam ki pini pena penle ke klang lapukalilo. Bonta komat ne ke chok chevek abang pu bang phiaphan akang sai ke thedung polam the ke klang ke theglong abang ke avelang pule pudeta henune. La sojok Karbi Anglong Autonomous Council along lapusan alam ki ave pinji aphan puke mathaun e pina sonsi dokoklo. Kidamtang penanar ni pena prang pen Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Joint Director of Health and Family Welfare lapen Soil Conservation asai kamalong borengang hoi ke papleng along merit list ateng penle kipi kalipu podmoteron pen arisang ho lapen penangan hamphang asong atum pen Karbi Anglong Autonomous Council adon ria thengno along arni hot hepin pen chesonglo bonta pini arnianta aron re pen thangnat akang sai theglong le pusi kedamtang pai ni phai kep arni Dipu Press Club asai hemalong puthot phirang kiang no kiwang nang puta podmoteron pen ningje Damtang hala illegal appointment soil conservation lapen Helen Family Welfare Department aputhak kedamtang arni nilitum pinpur dami kedamtang arni nilitum labangsu illegal appointment aputhak council adong ri long setami chesong ponang ko lapen Karbi Anglong Autonomous Council ka chari ki thegiding atum RD ne PPA jok sai jok ni thongkep setami nilitum chesong ponang ko aphijong Election Code of Conduct dui kokma nilitum malam so sangi koklo apen Election Code of Conduct lapen election conduct de phi alang litum haide de phi CM ke hai alang li public domain mate social media long da pina nilitum theglong lo alang li kaning je pondu je Karbi Anglong Autonomous Council la thengno ge chesong pon da lebi alang litum justice nang legi hok petakang sai nang legi blotang te isi alang litum hin pen representation complaint letter or memorandum isi nang palik no pusalang li ningje lo lapen alang li inside po pusi rata hom jai lo lam chak chipi lo labang so alang li lam chak chipi ateng nilitum ke damtang 11/7/2022 memorandum ke lai khan lo alang li CM ke heban alang li chamber lo nilitum memorandum thonamik lo memorandum thonam ben alang inside pon po pusi nilitum lam chak chipi no pon so dami pini yar nian ke Chekloijon plengi kailo kopi ko sono ne ko anang dengno ne alang litum katarlip lapen ko mama ji kangsai kono ne ko ma officer dakong chala pondu masi alang litum neping nang lo ne disciplinary action enang lo ne polang litum pinian yan darat hong jalang tangdak de lo lapen hala ni dum chini ram mateng plotang te hala arhon re pen borengang hoi chepalong hono tum ta pinian yan alang litum duty damik bom la alang litum an ingthani elang asi naso putha ke litum ningduk piklo lasi labang so ningduk ka chepak lang masi pinili litum press meet satame phaponang ko Aron re pen borengang hoi kepe kaputhak podmoteron lapen arisang ho phan tokjir pen complaint letter nang pinut ne ke chok che bang pu bang phiaphan insai popu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lamchak nang pilo bonta bang so lamchak ateng pen nilitum complaint letter sitami pilo bonta Aron re pen Joint Director of Health and Family Welfare lapen Soil Conservation asai kamalong Aron kalipin pen borengang hoi chepalong atuma phan thangna da kangsai theglong le ajo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan ningkang samse chipaklang hiderlo lasi labangso illegal appointment aputhak nilitum kipuji ge prabjin pen labangso illegal appointment aputhak ke alang litum non nitum nang chong dun deprived candidates alang litum del ge sunji poli labangso ajutang lang no illegal appointment aronde ben pibom lang bete pini nili da theklo mini pinabla theklo mini pinabdi ge komane atar bi apho komane englong so lang litum phobom po lagi nilitum del ge sunji poli lo lagi lasi laso puthak bangke council dum prabjin ben ka chepakeng kenang sop athe aron re pen pibom lang bolo de hala ka charlie atom ke akai ka tikuk do kok akai kan hok do kok konon alang litum lang ekdam tha alang litum me hong se ka charlie lo wo phisa me ka la pen aron ben pute kelong nang gi to no se me council ban ki pipon pe da joine ko mane contractually claim nang dolo ko mane private institution mane private pharmacy nang claim pon nang dolo la pen alang litum kilong ngai nang je salary da non mang long ko ne alang litum hem ka chapang reng sungkrung lo ka charlie da alang litum ke kana hok la puson du News Report Karbi Anglong Live Ningkan Troxike Brap Hokep Kepling British Arideng Pen Kejok Arni Keteka Talon along India Prime Minister Narendra Modi Anparta Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Tumpen Kapangdak Adon Tinta Tiranga Madi Indian National Flag Ketar Ponjia Phan Kapin Khat Pon Ateng Pen India Angkang Pi Anparta Assam along A District Tin along ta Azadi Ka Amrit Mahotsav Pen Har Ghar Tiranga Putha Kapache Thangasai Kedeng Pon Lason si Karbi Anglong Arlo Dipu Bokajan Hawraghat Lapen Pregjam
rong rup arlo along anta methang ki doge thak along ri ke jogwan arni mate ningkan throk sike bra pho ke pleng British arideng pen ke jogwan arni ningkarong pen India phan man peng chipi pen ning cheparong nangji pu pen azadi ka amrit mahotsav pu athepi en ponsi bike scooty ke pache jeng asai ke deng pon Karbi Anglong BJYM atum pen patir pi ponsi azadi ka amrit mahotsav pu athepi pen har ghar tiranga puthak Karbi Anglong BJP asa hemalong pen MLA Vidya Singh Ingleng pen ing pudunsi hom pharo isi sosia bike scooty pache jengsi har ghar tiranga puthak pen pache thangpon Bharatiya Janata Yuva Morcha hin pen se patir pi ponlo la pen pini son bike rally bang da Karbi Anglong chot la boson ta kali all India sita me bike rally bang do bomlo pen dak Assam long sita me long tina district long sita me do bomlo la son thak thak pini Karbi Anglong long sita me tum LAY se ne tum bike rally bang padu ponlo pini bike rally phai ke gado gabe bang pharoi si ke sosit chaji pharoi sira pickup an bag la boson doji ason Bangso bike rally BJP methanga sa hempen chengponsi manja an pale dam pen puthot nangchiroisi diphuahi thimalom azadi ka amrit mahotsav athepi ateng pen har ghar tiranga puthak hom pharo sose bike scooty pen pache jengponsi pache thang padopon silalo ni tum la pini son bike rally bi posi donang kok ma plutang te 75 years India mahang ketek pinian mate non ke bangji 15 August ne ke choklo la se bangso 75 years an litum India ke jogwan along litum ningkarong chipidun se pini son bang litum bike rally bang litum padupon lo thema India long se litum sitame do pina pot India phan kaching hon India phan manpeng kachipi abang gelitum kenang sot pumatha se la isi awareness pu ason seni tum pudamlo methanga along riphan chinghon nangji pu la so phan ke matha dam seni tum mate azadi ka amrit mahotsav pu la so athepi pen en seni tum pini bike rally bange padupon lo Bangso hod MLA Vidya Singh Ingleng Karbi Anglong BJP Maipu Dhon Singh Teron EM Madhuram Lekthe MAC Kacher OPP MAC P Rengma BJP claim rapet asongja po songja pietum pencenglok prexam kithe kiding atum chetongdut son thotsi bogajana hawar long setame prexam adimalong azadi ka amrit mahotsav siding pon bokajan CCI fil along pen pangcheng pon bangso azadi ke amrit mahotsav asai ke deng pon ahot sarupathar mandal borjan mandal pen Bokajan Mandal BJYM atum pensi cepatir pipon lo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Choki hola PS kaparlo hiri along rong pen kilometer hinian bak akahilo kaliani alang roy along kedamdang pai pai ni phai kebar ni pang thek thek the swarlo kititang abang arpum kelong pon Choki hola PS pen kahilo kilometer throk akahilo hiri kaliani alang roy along pang thek thek the langar lo kititang abang arpum longpon Bangso kititang arpum lang roy long ke theklong pen raikom sai khia phan birta pale damsi police atum adimalong pale damlo Bangso phi Choki hola police station OC Jogeshwar Chandra deka pen aron atang pen chepari deng ponlo la pen Choki hola UD case 03/2022 akesi pabon ponlo pusi OC deka pen nang pachinidun non amada bangke kopi koson pentong ki thilo lake postmortem afisi klar dagalam the klang poputa than ponthu hobo kaile ar mitode to aji mane rati bahut huat এতিয়া আমি মিটতে মই থানাতে ৰাখিছো অহা কাইলে যাবতীয় কৰণীয় কাৰ্যকলাপ পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে অহা কাইলে ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ পঠাম বাকি 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে মিটৰেটো তাতে ৰখা হ'ব আৰু অল আসাম ওসি আইসি সকলোলৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তো বৰ্তমান কাৰণে তো সুসাইড হৈছে নে কোনো মাৰা নাই নাই তেনেকুৱা আমি একো হেৰি দেখা নাই তেনেকুৱা একো দেখা নাই এটো পোষ্টমৰ্টেমে কৰিব Choki hola long ambulance service kavya jok bhara gari si mina tangka pensi ke pon keban
Langroy along si kititang arpum kelong ajok hadak pen ki jumnai sita kilometer hiniana jak abangke kirung pen loksi kewan nang loputa than pontu. Jotor hum tat kuah hum su manu bilake tu bangani yo adibasi hobo boyo প্রায় 40 বছৰ মান হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মই তাত গৈ ঘটনাস্থলীত গৈ মৃতদেহটো খুব কষ্ট কৰি উঠাইছো পানীৰ পৰা প্ৰায় 5 ফুট মান ওপৰলৈ উঠাব লগা হৈছে জংঘল জায়গা বহুত দূৰ যাব লগা হৈছে পানীৰ ওপৰৰ পৰা আৰু দুজন মানুহ মোক সহায় কৰিছে আমি মৃতদেহটো ভাৰ বান্ধি আনিছো আমি নিজে দুজন মানুহৰ সৈতে আনি দিনহি গাঁৱতে ৰাখি আমাক মই অলৰেডি উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক মই জনোৱাৰ পিছত মই আমাৰ SDO চিভিল বোকাজানত জনালোঁ তেওঁ লগে লগে মানে মেজিষ্ট্ৰেট পঠাই দিছে মেজিষ্ট্ৰেটে ইনকুৱেষ্ট হৈছে তাৰপিছত 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি এতিয়া হেৰি মৰগত ৰাখিম পেয়াৰ দিয়া হ'ব কাইলৈ আৰু মৃতদেহটো আজি মানে ৰাতি বহুত হোৱাত এতিয়া আনি মৃতদেহ মই থানাতে ৰাখিছোঁ অহা কাইলৈ যাৱতীয় কৰণীয় কাৰ্যকলাপ পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে অহাকালি ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ পঠাম বাকি 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে মৃতদেহটো তাতে ৰখা হ'ব Chuki holapen Sonjit Kru Karbi Anglong Live Pinya da berda bangke lapon sikang ton iglo domi thakme kardom